I will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri ko muraba televiziyo Heritage ikiganiro canyu c'umutumire turabahaye kandi muri kino kiganiro aho ndabashimiye cyane ko namwahise muri kino kiganiro kandi zira ko hari byinshi muza kwakira mu kiganiro cy'uno munsi ico nizera nuko kino kiganiro kiza gufasha ubuzima bwanyu uri kayikurikirana cuno mwizeza nuko atazavuga umuko yarari hari ikintu kiza kwa mutima wiwe hari impinduka imaze kuza mu mutima wiwe mu kiganiro cy'uno munsi kuko turafise umutumire adasanzwe aza kuyaga natwe kuri teme abantu benshi bakunda kwibaza ko ubuzima bufite intumbero biraryoshye cyane igihe ubonye umuntu ariko arabahuza mu bufite intumbero ko biragira impact muri societe rero umukozi w'Imana atakudufasha kugira ngo dutahure ni gute umuntu yoshobora kubahuza mu bufite intumbero imbere yuko za kwinjira ido mu kiganiro cy'uno munsi nashaka ndamuhe akanya ido ndakaze kurikirana karibu cyane. Murakoze cyane nitwa HABYARIMANA ndi umugabo mfise umudamu n'abana babiri hanyuma nkora umurimo wa gipasiteri. Murakoze cyane kandi ko namwashoye kandi ko twita mu kiganiro cy'uno munsi. Murakoze cyane. Ndizera ko abantu baza gufashwa. Yego Imana irabana natwe. Yego murakoze ndashaka ko musubirane kujya kinjya ngo uza gufite intumbero. Yego kuko urashaka gusanga abantu bakora ubuzima bwabo ati je sindi kunda kuza gufite intumbero. Ubundi bati ujya mu nteka uza gufite intumbero. Ndazi ko hari unushanga bashobora gufatirako kugira ngo kumenya ati ujya mu nteka uza gufite intumbero canke ndetse ndikunda uza gufite intumbero. Mugandiza ko mu kiganiro muza gutanga umuco kugira ngo abantu shobore gutahura ati Herman umenya gute ko ndikunda bahuza gufite intumbero. Imbere ko zo kwinjira mu bibazo bijanye niyo teme mbega aho bavye gufite intumbero abantu batahuriye pastor. Ubuzima bufise intumbero bubonekera mu kugera ku ntego no kuba uriho urakora ibintu bizana influence kuri societe bakabona ko ibyo ukora reka nkoreshe imvugo yoroshe bibonekera abantu bose ko ari byiza. Hari icuri huramarira abandi bantu ubuzima bwawe ntibufise akavuyo. Hari abantu bafise ubuzima bugoye butarimwo nyene budafite intumbero. Nibaza ko ariko nagerageza gusobanura ubuzima bufite intumbero n'umuntu yisobanukiwe hanyuma afite influence kubo bari kumwe kubera kuje imbere kwiyo kubonekera abantu bose ko ari kwiza. Hari ikintu kubaho kwawe hari cyo kumariye abandi bantu. Yes mutubwira neza ahantu bitangurira kugira ngo biduga aho hantu. Nagira ngo nsubire inyuma ho gatoya. Imana buri kintu cyose yakiremeye ico kigomba gukora intumbero yacu. Iyi koti Imana yaremwe kugira ngo tuyambare, iyi ntebe no kugira ngo tuyicare. Abadukurikiye byaciye kuri kamera nico bayikoreye. Hanyuma umuntu akwiye kumenya ko kubaho kuremwa kwiwe hariho intumbero Imana yari ifise. Hanyuma ikindi nuko Imana ikurema hari ikintu yashaka kugukoresha. Nukwibaza ngo ndiho ndakora ico naremewe. Yes. Hanyuma ica gatatu ntushobora gukora ico waremewe cyangwa kugera ku ntumbero Imana yari gufiseho ukuyemwo umuremyi. Abantu benshi bashaka gukuramo Imana bagashaka kugera ku ntego Imana itarimo. Kandi Imana ni ifite database ni ibitse ibiri original. Reka ngaruke ku kijyanye n'ubusabane. Iyo umuntu abana n'Imana umwuka wera Bibiliya avuga ngo aradusengera akatunihira iminiro. Nukuvuga ngo aya ku mutima w'Imana agakurayo ibyo nkwiriye gukora akabimenyesha hanyuma nkabikora. Abantu benshi rero ntibashobora kugera ku ntumbero nziza bakuyemo umuremyi mu buzima bwabo. Ukwiye kumenya ko uri uwo yaremye kugira ngo ukore imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Hanyuma icya kabiri ukwiye kubaho ubuzima bushira umuremyi imbere. Hanyuma ikindi ni ukumenya ko ari cyo waremewe gukora ugasiga umurage mwiza muri societe. Ukavuga ati ibyo byose nk'ubu hari abantu reka ntanga urugero biblique. Iyo tuvuze Tabita Dorcas tumuzi gukora imirimo myiza. Iyo tuvuze Dawidi tumuziho umutima uramya Imana ukunda Imana. Iyo tuvuze Yosuwa tumuzi nk'umugwanyi kandi atagwana mu nyungu ze ari kugira ngo igihugu kibeho. Hari abantu tuzi bagize influence kuri societe.
iyo tuvuze Daniel tumuzi nk'umunyamasengesho yasenze kugeza bene wabo batashe bakava mu bunyage. Iyo tuzi Mose tumuzi nk'umuyobozi mwiza yemeye ikiguzi yirengagije kwikunda, kuko biravuga ngo umunsi yasobanukiwe ko ari umuyuda ari umuheburayo, ngo yabirutishije ubutunzi bwose bwo muri Egiputa n'ubundi bwahishwe, ngo ahitamwo gusuzugurwa n'ingabo z'Imana. Iyo tuvuze Mose abantu benshi ntibumva ico tuvuze. Egiputa y'ico gihe yari empire, bayoboraga ibihugu 120. Icya kabiri, Mose yize amashuri meza yarahari ico gihe. Icya gatatu, bamutegura kuba farawo w'ubutaha. Ibaze nk'umuntu yitegura gutwara Amerika, ntabwo yoroheje. Uwo muntu ibyo bintu byose kubera yamenye uwo ari we, yamenye intumbero y'ubuzima bwe, agahita bisiga akajya kuragira intama zitari z'imyaka 40. Nuko yamenye ko ico yaremewe, akamenya intumbero yiwe, akamenya ico agomba gukora, hanyuma akibagirwa ibiri inyuma. Niko Paulo yavuze ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Iyo maze kumenya intumbero y'ubuzima, ibintu byo kwikunda, urabona hari ibintu bijya bimbabaza. Dufite abantu benshi bize, yarize kaminuza, hanyuma intumbero yiwe bikaba ari ukugura imodoka no kubaka inzu, ibintu biciriritse biherana nawe. Mu gihe abandi bantu atangira projet y'imyaka 300 akavuga ati nzopfa aho nzoba ngejeje, abandi bantu bazakomerezaho kugeza tugeze ku ntumbero y'iki kintu. Dukwiye kurenga kwikunda n'ibitugarukaho twebwe, tukagira intumbero y'ubuzima. Umuntu akavuga ngo societe niki nzobasigira, niki kintu bazonyibukiraho mu buzima bwanyu, ukagira influence mu gace utuyemo. Kubera ko reka ngaruke ku ishengero ni umunyu, ni umuco upfira amahanga, ni itabaza riri ku gitereko caryo, ni umudugudu utabasha gutwikirwa. Nyanibaza hajya umuntu yakoze smartphone ko atari umurokore, ntidufitiye umumaro. Umuntu yakoze Google nta hantu bigaragara ko yarakijije, ariko Google idufitiye umumaro cyane gose. Twebwe abantu dufite bize kaminuza uyu munsi, ni iki bazosigira societe? Ni iki? Kandi nta na kimwe tubuze. Nta na kimwe tubuze, ahubwo tubuze kumenya intumbero y'ubuzima bwacu. Iyo uzi ico waremewe, ukamenya intumbero y'ubuzima bwawe, ukamenya ico ugomba gukora, uravuga ati ibyo byose ngiye gukora kugeza aho nzo ku mwuka wanjye wa nyuma, nimpfa abandi bantu bazakomerezaho. Hari ikintu kimwe kijya kintangaza, urabona hari abantu bafite imitima yagutse ikwigwamwe abandi, ku buryo ashobora gutangira nk'ikintu akagishira kuri Google ku buntu, twese tukakibenefisi. Sinzi niba umuntu ari umurundi, sindabizi. Hari ukuntu dufata ibintu tukabihisha, ni ibintu bisanzwe. Kubera iki? Wavukiye mu rugo bajya bugaye, byavuze ko impact, hanyuma bakakubwira ati n'abaturanyi bararoga, nukaye mu baturanyi, umutima ukagenda wifunga, ntugire umutima ukwiwemwe abandi. Hakugira ngo ukorera abandi, intumbero yawe biba ari gukorera societe, biba ari gukorera abandi, intumbero yawe biba ari kugeza abandi kure hashoboka. Ibintu byose bigahita bigaruka kuri wowe, ibyo kurya byawe, inzu yawe, amafaranga yawe, abana bawe. Kandi buriya no kwihenda. Iyo ukize ukaba uturanye n'abantu bose bakenye, bose bazuba bansi bawe. Niyo mpamvu ukwiye kugira intumbero yo kuvuga ati ibyo byose nzakonsoma ibyo nkeneye, hanyuma abandi bantu bankikije bashima Imana ku bwanjye, abandi babera umugisha abantu bawe, mbere umugisha abantu bose. Mu buryo ninapfa bazavuga ati uyu muntu yari afite intumbero yo kubaho kwe, bazobaho baticuza. Hari igihe tujya duherekeza abantu bitavye Imana, abantu bakamuvuga kumvugiza ishari, kibaza Mana ngewe nimpfa nzobona ibintu bingana nk'uko abantu bavuga, kubera iki uwo muntu yari afite intumbero mu kubaho. Mbega wafite ikintu cy'ubusabane, uravuga ko hari ikintu cy'ubusabane n'Imana. Nishini bukijya mvuga ngo manye Efeso 10:10 ngo twaremeye muri Kristo Yesu ngo dukore kuba byiza ibyo Imana yateguye kandi ngo tubigenderemo. Mbega uwo muntu ataravuka bwa kabiri atendera mu gusabana n'Imana cyo muri Kristo Yesu, nubwo kubaka ibintu kanaka bikomeye, eske yo bayabaye umva ya mpamvu yo kuba kwiye ya ntumbero y'ubuzima. Ibyo byaba bigiye mu rundi rwego, kubera ko ibyo dukora hano hari ahantu tuzajya, navuze ko hari umuremyi,
hari ikintu yakuremeye. Hanyuma iyo ukuye mu Imana ushobora gukora ibyiza, ariko utazogororeka, utazohembekwa, kubera ko wabikoze kubera izindi mpamvu. Nibaza ko umuntu w'Imana ashobora guhuza kubaho kwiwe n'ubuzima banamwe n'Imana, ikamuhishurira ibyo agomba gukora, agasiga ibikorwa byiza hano, ariko niyazoje bakazavuga ati wabaye umuntu mwiza wo kwizera, akazoshimirwa niyazoje. Ntibiherera ngaho, ntibiherera hano. Hari uburyo bubiri bwo gukora ibintu. Hari ugukora ibintu kubera ko ari byiza cyangwa se bigufitiye inyungu, cyangwa se ufite umutima wagutse, warezwe, ufise indero nziza, ufise umutima wagutse ukwirwamwo abandi, ariko mu by'ukuri ukagenda ukuramwo Imana. Ni wo mutego abantu benshi bakunda kugwamo. Abanyabwenge cyane cyangwa abakire cyane, akagira igihe kumva Imana ntayikeneye. Ico gihe rero umuntu aba arimo gutakaza, ni nkaho wahishurirwa bikeya, hanyuma ugahita utakaza connection ukaba deconnecte ku wagutumye, kandi ashaka ko mukomeza kubana ngo guhishurire byinshi, kuko Imana ishobora kubiguhera rimwe, igenda iguha agace gato gato bitewe n'uburyo ubana nayo. Uko ubana nayo cyane ni kugenda uhishurirwa byinshi. Abayahudi hari ikintu kimwe cyantangaje, ubuzima babaho urabona n'abantu bakomeye ku isi, ariko n'uburyo babana n'Imana nabyo biraruta abandi bantu bose ku isi. N'abantu Imana yatoranyije kugira ngo tubarebere. Iyo bigeze ku isabato yabo, nta muntu n'umwe asigara atagiye mu isabato, bose uwo munsi barafunga. Iyo bavuze ngo igihugu kigomba kubahiriza isabato, ubwo uwo mwaka nta muntu n'umwe ajya kurimo, ubutaka bwose bugomba kubahiriza isabato. N'ibyeze ico gihe biborera mu murima bigahinduka ifumbire. Iyo bavuze ngo igihugu cyose kizisonzesha iminsi 3, baba bazi ko ico gihe ari igihe cyo kubana n'Imana, kandi Imana ibaha kugaba amashami, ibaha ubwenge, abana bakuze bose bijamo. Ibyo rero iyo utakaje ubusabane n'umuremyi birakugora kugera ku ntego y'ibintu byinshi. Abo bantu bahisemo kubahuza mu bufise intumbero, kindi baza kwakora intambara nyinshi. Mushaka kutubwira zimwe zimwe zahura navyo? Intambara ya mbere iri umuntu ahura nayo mu buzima bufise intumbero, ni intambara y'umuco, kiritire. Kubera ko abantu benshi ntabwo bahisemo kubaho ubuzima bufise intumbero, bahora bagukwega bagusubiza inyuma, bakubwira urashaka kwibonekeza, kubera kudashaka kubaho nk'abandi, ibintu bimeze nka bene gutyo. Buriya iyo umuntu yakuriye nko mu bantu benshi bafite ubuzima bufite intumbero, biragufasha nawe, birakwankuraje. Ariko iyo wakuriye mu bantu bidafite ico bibwiye, bigera igihe bigahinduka. Reka ngo wakarorero, ntureba ko wambaye neza, uri umusirimu, wagutwara ahantu batamesa ishati, nyuma y'imyaka 2 watangira kubona najo bitwaye kuba utameshe. Iyo ubana n'abantu mu muco w'abantu benshi badafise intumbero yo kubaho kwabo, cyangwa se bikunda, bigera igihe bikakubera inzitizi, bisanye kurinda umutima cyane. Bisaba kuba warahishuriwe ico waremewe, kandi wumva ushaka no kugikora. Icya kabiri gishobora kuba inzitizi ku bantu bashaka kuba ubuzima bufise intumbero, n'ubumenyi buke, n'ukubura umuntu ugufasha. Buriya ubumenyi, Bibiliya avuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Iyo umuntu amenya ukuri bimufasha. Yesu yaciye umugani w'umuntu ngo yarimo kugenda mu itongo ritari giwe, ngo ahita abona zahabu, umunezero umutera kugurisha ibyo afise byose, ngo arangije aragura aho hantu. Ntekeza ko yahuye n'abantu bamubwiye ati uragurisha, wabaye iki? Ariko mu gihe gitoya, kuko yari yahishuriwe ikintu abandi batamenye, yari boss. Iyo utabonye umuntu akurongora ngo agufashe kugera ku ntego, urabona Imana ntiyigeze ituma umuntu umwe. Nyuma ya Mose hari Yosuwa, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Yesu hari intumwa, nyuma ya Paulo hari Timoteyo. Imana ishobora gutuma umuntu umwe. Imana iguhuza n'umuntu azagufasha kugera ku ntumbero y'ubuzima. Muri bya bibazo duhura nabyo, hari igihe umuntu yumva yihagije wenyene. Ibyo rero bituma adashobora kugera kure hashoboka.
iyo ni inzitizi yindi. Hanyuma indi nzitizi isa nkaho ikomeye mu kugera ku ntumbero ni ugutakaza ubusabane n'umuremyi wawe. Urabona uko ibintu bigenda biba byinshi niko Imana tugenda tuyiburira akanya. Cyo kirakomeye cyane gose. Ikazagera igihe Imana tukajya tuyibuka rimwe na rimwe iminota mikeya ku cyumweru. Nabwo abantu benshi basigaye bakunda siporo no gusenga bisigaye bitari cyane. Ariko nagira ngo mbwire abadukurikiye dukwiye guhindura uburyo bwo kubaho. Niba uvuye muri quartier runaka ugiye mu mujyi ku kazi muri ville, bigufata iminota 20 yikoreshe mu gusenga. Ugenda urasenga. Mu modoka ugenda urasenga, ugenda mu ugenda urasenga. Gabanya umwanya uba kuri social media. Ugerageze gukoresha umwanya ukoresha kuri WhatsApp, ureba udustati, ukoreshe mu kwita ku muryango wawe. Hanyuma ukoreshe mu gusabana n'Imana. Ukoreshe mu gutegura umunsi wawe w'ejo. Ni naco nangiye gukurikizaho kubaho udafite agenda. Yego. Urabona abantu bakoze agenda, bakoze umwaka, amezi 6, amezi 3, ukwezi, indwi, hanyuma umunsi bagahita bawugabanya mu masaha. Niba udashobora kubona ico wandika kuri buri saha ico wakoze, urimo gutakaza intumbero. Ukwiye kumenya gukoresha umwanya. Nkubwira akantu gakomeye, umuntu yica isaha n'umuntu yamwica. Gute? Reka ngo akarorero bakubwiye ati genda kuburira umuntu yenda mu isaha imwe arapfa. Hanyuma ugahita ubanza kwisiga no koga, wasanga kiriho kabaye. Ese ni wabigizemo uruhare. Nagira ngo mbwira abadukurikiye hari ibintu bipfa ntibigaruke. Hari ibintu wagomba gukora mu ntumbero y'ubuzima. Iyo wishigiye ukuntu ukoresha igihe biragoye ko uzobigarura kuko umwanya ntuhagara. Kandi n'igihe cyo kubaho kwawe naco kigomba kuba naco ntigihagarara. Kera nakunda kurama numvaga ubaye imyaka myinshi ari byiza. Nubu ni byiza. Ariko nyuma naje gusobanukirwa ko wapfa kuri mike, wapfa kuri myinshi, upfa kuba warakoze ibiri mu ntumbero yawe. Yesu yapfuye kuri 33 apfa avuze ngo ibyo gucungura abantu byose ndabirangije. Ararangije igikorwa. Kuri 33 Paulo yavuze ngo ubumeze nk'ibisukwa ku gicaniro, soje urugendo rwanjye amahoro. Kandi ntiyapfuye ashaje. Dukwiye kwibaza ngo igihe Imana izompamagara nzoba narakoze ibiri mu ntumbero y'ubuzima. Nzagenda ndi empty, ndi vide, ibintu byose yampaye gukora inaha nzaba nararangije kubikora. Ndabizi ko umuntu ubuzima bwiwe akibugereranya no kurya, no kurongora, no kurongorwa, no kubaka inzu. Umva uwo muntu ashobora gusaza atamenye nico bamutumye gukora. Na Paulo nakatamugore yarafise. Atamenye ibiri mu ntumbero y'ubuzima bwiwe. Impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Ibintu byose amafaranga uzotunga, icubahiro uzogira n'ibindi, ibyo byose ni impamba gusa. Ariko hari ikintu kiri mu ntumbero y'ubuzima bwawe. Kandi ico kintu ugomba kugikora ku kiguzi cyose byagusaba. Murakoze cyane. Mbega hoho kuri uwo muntu yahisemo kuba avuga ngo ufite intumbero, nihe nyungu kuri we no ku bandi bantu? Iyo umuntu ageze afise intumbero y'ubuzima ni inyungu kuri societe. Ubu hari abantu bibukwa kubera ko muri medicine batanze uruhare rwabo. Umutima wose yigishanya abanyeshure cyangwa yakoresha mu kuvura bavuga ati uyu muntu aho tugeze uyu munsi hari ico yakoze. Ariko abyaza abadamu akababyaza neza cyane. Ubu hari umuntu mu barimu bose babayeho akavuga ati uyu muntu kuntu yigishije kaminuza yigishanya umutima wose, afise umutima, agafata umutima we wose akawusuka mu bo yigisha. Ubu hari umuntu mu bantu babayeho bayoboye bakavuga ati uyu muntu kuntu yayoboye yari umurongozi. Ubu hari umuntu bavuga ati mu bapasiteri bose babayeho uyu mupasiteri yari afite umutima wo gukorera Imana. Rero ni inyungu kuri societe. Si inyungu kuri societe gusa. Muri uko gukorana umutima wose niho havukamwo indi mihamagaro. Hari abantu bavuga ati nzoba nka runaka, azoba rero umudo wanjye niwo muntu nzigiraho mu buzima. Hanyuma ikindi nawe iyo ugiye ntugenda uvuga ati nta mugayo.
nakoze ibyo nagombaga gukora. Yeah. Ni inyungu kuri wo kuko reka nkubwire ikintu gikomeye, umutima ntujya igiturire, umutima ntujya ruswa. Iyo utakoze ibyo wagomba gukora, umutima urakubwira ngo ibyo ukora ni bibi, urikunda. Naho ugiye kuva mu isi urumva umutima ukwageza ati desi nabaye ubuzima ngiye kubaho cyane. Ico gihe rero ntugenda wumva unezerewe kubera ko ntiwakoze ibyo wagomba gukora mu buzima. Ni ikintu cy'ingenzi, ni inyungu kuri wewe, ni inyungu kuri societe, ni inyungu mu gutegura generation yindi izokurikiraho, ni inyungu mu guhindura isi kuruta uko wayisanze. Uzi kuba ahantu hari nk'umwanda ukajya wumva naco bikubwiye ikibazo gikomeye kandi nta na kimwe wari ubuze. Nk'ubu hari ikintu nkunda kuba pastor kuko niko kazi nkora. Hari igihe nibaza ni gute ushobora guhagarara hano ugaharura amashengero 10 utavuye aho uhagaze, ariko ugasanga muri ako gace niho hari indaya nyinshi, niho hari utubari twinshi, kandi ukujya wumva ntaco bibabwiye. Ukibaza nihe misi abantu niba bafise mu gushinga amashengero kwabo yari intumbero yo guhindura societe cyangwa gukora societe, bagombye kwita kuri aka gace kakagira isuku kuruta utundi, bakaba bafite smartness iruti y'abandi bantu bose, bagahindura abantu babakikije kuyo bavuga ati vraiment iyi quartier kuba hari ishengero n'umugisha n'igihugu gashima. Yego. None kuri uwo muntu ndabona ko muri urwo rugendo rwiwe arahura n'ibintu byinshi mu mutima wiwe. Nibihe bintu yoshaka ku mutima wiwe cyane, kandi ibihe bindi ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande ibihe bintu yo kwirinda. Ku icyo yoshiraho umutima cyambere no gusabana n'uwamutumye, no kubaka ubusabane n'uwamutumye kugira aronke atarabwira bishasha. Yego, cyo yoshiraho umutima. Hanyuma ikindi ni kwiyungura ubumenyi. Iyo bavuze ubumenyi rero ni ukureba abandi bantu bakora bisa n'ibyo ukora kandi babikora neza kukurusha, ukavuga ati niki nabigiraho. Ikindi ni uguhitamo inshuti. Uzi ko umuntu abona n'abantu ataca mu mari nta na kimwe bazogufasha mu buzima. Wogira nkeya ariko byibuze zigufasha kugera ku ntumbero y'ubuzima. Hanyuma indi ntumbero, ikindi kintu washiraho umutima no guhinduka wowe ubwawe. Ntushobora kugeza abantu aho utageze. Mu Gifaransa bavuga ngo tel pasteur tel église. Uko pasteur ameze n'inshingano niko rizomera. Iyo pasteur abesha hariya mu rusengero ubisangamo. Iyo pasteur atereta yihishe na mu rusengero bizaba birimo. Iyo pasteur atari yikunda n'abayoboye n'abazaba bikunda. Niko bimera no mu muryango, niko bimera no mu kuyobora. Ukwiye gushira imbaraga mu guhinduka wowe ubwawe, kuko ntushobora kugeza abantu aho utageze wowe. Reka nkubwire akantu gakomeye. Waruzi impamvu Sauli yambitse impuzu Dawidi ku rugamba ajya kubona na Goliath zikamunanira? Kuko Dawidi ntabwo yigeze aba umusirikare. Kuri Seza yagiye yiyemeje kujya kubona na Goliath, hanyuma Sauli avuga ati mwana wanjye urapfa, uriya muntu n'umukomando yabigize umwuga n'umugwanyi. Kandi Goliath nawe nuko abantu batumva neza Goliath ico bivuze. Goliath yapima metero 3 ujya hejuru. Yari yambaye ikoti ry'ibyuma ripima ibiro 70. Icumu giye udashizemwo igiti ririmo ryapima ibiro 7. Ugahita ushiramwe n'ibyuma yambaye ahandi hose. Yari umuntu ahaguruka bisere bose bakajya mu myobo. Ibaza agiye kugwana n'umwana wa Seza atigeze aba umusirikare. Noneho ntuze yahise Sauli yahise amutera inkunga, amuha ikoti ry'ibyuma, amuha ibikweto, amuha ingofero, amuha icumu n'inkota. David biramunanira kubiterura. Ariko kimwe mu byatumye David bimunanira nuko yamwambitse ibyo yatsindanye, ibyo amaranye imisi 40 mu mwobo. Uswaye igihe tubwira abantu urukundo rwaratunaniye, tukabwira abandi gusenga tutaheruka, tukabwira abandi gutanga ari twebwe tw'Imana, tukabwira abandi uzarebe nk'abashumba benshi muri Afrika ukuntu anezerwa no kugenda mu modoka cyane ihenze, akabaho muri rigs itabaho, abayoboye barabuze n'ubuzima bw'ibanze. Ukibaza harimo urukundo. None uzabigisha gukundana wowe byarakunaniye. Rero ukwiye gushira imbaraga mu guhinduka wowe ubwawe. Nibwo abantu umutima wumva undi mutima, umwuka yumva undi mwuka. Bazamenya intumbero y'ubuzima kuko nawe yawe iri ku murongo.
ndashaka gufasha bano bantu ikategori bano bantu bashobora kuba barakuriye ahantu baraho ubuzima mugasanga barakoze amakosa menshi mu buzima bwabo bashobora kuba banakijijwe ugasanga hano usanga barakoze amakosa kandi amakosa ugasanga arazwi muri societe ugasanga barishe barivye barasambanye eka ibyaha bitandukanye mugabo akagera hano vuga ati none nashaka kubaho n'ubuzima Imana ishaka kumbaho nashaka kubaho intumbero y'ubuzima bw'iwanje mugabo hari ibintu byashoboye gukomeretsa abandi bantu none uwo muntu ivyo ntashobora kubivamo yego Bibiliya avuga ngo iminsi y'ubutamenya Imana yayirengagije ariko none itegeka ko abantu bose bihana no kuba abantu badukurikiye muri iki kiganiro nawe kuba ubashije kugikurikira bifate nk'amahirwe ugize hanyuma uhita uhagarikira aho wari ugeze hanyuma utangire kubaho ubuzima bushasha ubuzima bufite intumbero mu buzima bufite intumbero rero ni ugutangira gukosora ku makosa wakoze ukavuga ati ibyo byose reka mbivuge mu magambo yoroheje bitangirira mu kwihana hanyuma nyuma yo kwihana no gutangira kwiyunga n'Imana ukiyunga nawe ubwawe ukiyunga n'abagukikije hanyuma nyuma yaho no gutangira kwibaza ngo ni iki nakora kiri mu ntumbero y'ubuzima kuko buri wese aba afite icakunda gihuye n'umuhamagaro we n'impano ye yakora kugira ngo byibuze akore asiga kosoye bikeya mu byo nubwo bitakosoka byose ariko byibuze usiga ukosoye bikeya mu byo mu gihe usigaje kubaho yego niko mu byacyo havuga ngo ugire ube maso usigaje uramira ibisigaye bigiye gupfa hari ibyapfuye byabanje ibyo turabyirengagize ariko kuva wihanye utangire kubaho ubuzima ufite intumbero uwo muntu hasiye kwiyagiriza kandi yego nyuma yo kwihana nta rundi rubanza ruba ruhari kandi rero gushira amaso cyane ku bandi bantu cyo bovuga bwo gusako Imana ikamuhamagarira Imana izakomeza imitima y'abantu murakoze cyane murongozi murakoze ku majambo heje gushikiriza muri kino kiganiro no kuri mwabire mugisha abantu benshi cyane gose mugabo sindi ko arakantu mwisigaje gatoyi ha muri turangiza ikiganiro mu gusoza nagira ngo mbwira abadukurikiye bose ko buri wese Imana yamuremeye ishagomba gukora cyangwa se ikiba gisigayeho no kubaho ubuzima bufite intumbero hanyuma abagerageza gukura mwo muremyi ntibashobora kubaho ubuzima bufite intumbero Imana ikwiye kuba iya mbere muri buri kimwe cyose dukora hanyuma ikindi ni ugukomeza kwibaza ngo niki nakora kugira ngo ngere ku ntumbero y'ubuzima bwanjye kugira ngo nimva mu isi nzagende mvuga ngo nakoze ibyo nagombaga gukora Imana ibahumugisha murakoze cyane turabashimiye cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye muri kino kiganiro ku majambo ari mu bwenge bw'Imana maje gushikiriza n'ubuntu bw'Imana rero turabashimiye cyane murakoze Imana ibane bagurira amen ndashimiye cyane no wese kaba televiziyo itaje muri kino kiganiro cy'umutumire je nahezagiye ku bwanje n'amajambo umukozi w'Imana Desire aje gushikiriza ndizera ko nawe uri hose ano majambo ashobora kubaka ubuzima bwawe yashoboye kukwereka Imana ikiraguhamagarira canke kumenya inzira kandi ukabaho umuntu afise impamvu yo kuba hano ku isi ufise intumbero y'ubuzima kugira ngo niba mara kurangiza uzuvuga nka Paulo ati nagwaye ntamariza yo kwizera igisigaye ncagitibo rero murakoze cyane mugira ibihe byiza aho muri hose God gave me a song I will sing for the rest of my life.